agus na Corragan. Chabíag anna I dèanamh dadig an haith. Chabíag I a cuideachadh go teaghlach. Bhí na suidhe le làmhan na h-uchd. Chabíag I. Chabíag I. Chabíag I. Chabíag I. Na faiceadh se an roimh a-mach Crath. A chan san sgol, faiceadh teaghlach. Bhiodh I. Bhiodh I. Bhiodh I. Agus bhiodh I. In lá, Bha Anna ans an roimh. Bha Mamaidh fiaich. Bha Mamaidh a géabhach. Ach Bha Anna na suidhe le làmhan na h-uchd. Bha roimh mí sgioblachadh. Fáiceadh rudaigin a glúasad fan dúirt. Innse an Taobh sé bodach bigabhain le clúasad móra, Corragan lirgach agus faiceadh ada. Seamis an suidhe agad, Anna. Dèanamh h-uchd. Ní sin chuir modach agus Crath a làmhan. a-machas na Corragan aige leim cheann. Cha luair sin dealanich, chaiad se Michael an roim, agus Evelú tálit leis an roim agad inis gainich amach. Ó, ha! Húdanna, tap a leith. Ha sinne fall af inis húd amach. Dhéh Anna. Chanúir in gofúdach húd amach. Or ha agam rigol iecin clown ile. Hug a-mach liste is mis an suidhe ag Abigail, Robin agus Ellie. Ach fága mi cuideachadh. Sealgó de lámh chlí. Sealgó dordag. Sgioblachadh. Gúna fada. Mach an abba. Ludag ve gan aragad. Agus leim runagin isteach gan a Corragan. Agus háisich na Corragan ag Anna I daus. Sealgó de lámh yes. Sealgó dordag. Sgioblachadh. Gúna fada. Mach an abba. Ludag ve gan aragad. Agus leim runagin isteach gan a Corragan sin. Agus háisich na làmhan ag Anna I daus. Cha burin ga Anna suidhe le I làmhan na h-uchd. Vai georí rudaigin a dèanamh. Chai sias an staire. Chai gan a hitsin agus
fun lásin charú anna go brach tiileh na suidhe le làmhan na h-uchd.